Lalelani konakele ngishilwe ngazi ukuthi mangabe ungekho la ukephi ngoba thina sikephathini kancami njengamanje. King, how are you? Ngiyaphila siswami njani? Ngiyaphila, Ya, hayi qondile uyabona nje na ukuthi siphila i-original life yethu asinendaba namuntu. Wezosa ufunani la? Uba hawu mfethu ngizobona mfethu ngizobona i-celebrate mfethu. Yeah. I-celebrity lesikhathi samanje iqanda le-country. Hayi kona phela bawathinta abantu besimama uthinte imbongodi yangempela. We, njengoba ubone egcwele yona yodwa la, mina kuphela umuntu wesilisa khona la. Wezoso namhlanje njengoba sizocelebrate lo sisi esizomcelebrate namhlanje sithi #mshunqo kancami. Namhlanje ufuna ukuthini kuncami ezalwa enalesimo uyazi ukuthi uNovember ngisho i-National Awareness Disability Month. Bengazi lutho. Hayi angazi lutho mina. Hayi. uNovember South Africa usasa njenge-National Awareness Disability Month and uncami siyamazi ukuthi naye ufola kuleyo category. Kodwa ke kunjalo simthande njalo ngicela nje usho amazwi amahle kuyena njengoba sizombungaza namhlanje nabazile namhlanje uthini kubona. Ya mfethu ngingambongela kakhulu sisi yabo kade ngisho nje ngiza ngala ngiyasho ukuthi hey bafethu yabona into uNkulunkulu unento unehlelo lakhe unesiphiwo sakhe angazi mina ukuthi uNkulunkulu ngempela yabo ngempela makuthiwa ngempela uNkulunkulu wakudala ngempela uyasazi isikhathi sakho awubuke nje ubani umuntu ongaqhamuka ezotrenda ngokudla okubhedayo ezotrenda ngomsangano mfethu awenzayo but buka ngendlela mfethu asupportwe ngakona njengamanje semlazi siwaMax mfethu yabona nje mfethu enkulu kangakanani ngoba vele nje umuntu mfethu entweni yakhe ayenzayo original life yakhe kodwa yaphenduka nje mfethu ya supportive ngalendlela leyo yabo so nje mfethu mina bengasho mfethu ukuthi ke kulabo abasondele eduze kwakhe njengoba simbonile nje kungenxa yabanye abantu ngiyacabanga ukuthi siyababona even ngisho zikhona izinto eziserious abazenzayo okukhombisa ngempela ukuthi mfethu bamfisela nabo into enhle siyabona nje mfethu lethelwa ngisho impahla yize abantu bemgqekezela kwesinye isikhathi yabo ade bemgqekezela kodwa mfethu bakhombisa abantu abasondele naye ukuthi mfethu nabo ngasho nje mina mfethu ukubona ukuthi bafethu ningamlahli bafethu mele njengamanje ngoba kuseyisikhathi sakhe uqani ngempela nenze ngempela izinto ezokwazi imsize even ngisho abantu sebengekho ngoba mhlawumbe into nje mhlawumbe enyanga noma mhlawumbe into yesikhathi yabo ngoba mfethu kwa entertainment isikhathi yabo so kuleso sikhathi lesi uNkulunkulu abusisa ngaso ilesikhathi okumele uqoqe ngaso ke kumele uqoqe usebenzele ikusasa ukuthi labantu mase bengekho ngoba ngeke behleli bekhona bekusupport yabo mase bedlulele komunye ofikayo ngalezo sikhathi leso bebe sebegxile kuyena wena usale wenzani usale kwazuzani ya lokho nje kuphela mina mfethu asinakekela abantu abagulayo King Zoso ngicela ungikhulumele emakhaya nalabantu laba abafihlayo abantu abagulayo labo bantu lababheda bafethu babheda abantu abafihla abantu abagulayo yabo hayi abantu abahlukumeza abantu bafethu iyabheda lento eniyenzayo guys ningayeni lonto uNkulunkulu akayifisi lento ngoba wena ungakubukela kukude kuwena kodwa uNkulunkulu engakwenza kube wena noma kube umuntu omzala shap hayi siyabonga kakhulu King #mshunqo kancami mshunqo siyashunqa baba shapo